sif alani yom luftan dalda liboni yom debu no bafta lallabe suma awanta obbolumma isajibta sif alani yom luftan dalda liboni yom debu no bafta الدنيا دوي قرن الرأي حب ليس خبر بعد في بهي جالتي خنب مفججته ولي في برباد دمائي الدنيا دوي قرن الرأي حب ليس خبر بعد في بهي جالتي خنب مفججته ولي في برباد دمائي آتي داسي جديا قبل السوهم بادنيا قبل ماد تنجايا هكذا بنا خطاهديا آتي داسي جديا قبل السوهم بادنيا قبل ماد تنجايا هكذا ابن خطاهديا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هند خيسانو بكا جرتنيتي نجا اسنتي هاتو خيسافو أبوليين كينيا لمي تينيا ديغا خينيا ورين دوبا غرتي موتمان مرا أدى اتباستي شيرا أدى اتئمتي لفساني الراسامو لان دوبا غرتي ديغا إساني لنغلاسا جرتوف والله رب من توكيتي هادر متوف أجائب دوبا غرتي ديغا نماتي أچي غنك أما lubbu namaati achi bahutti jira lafa lammii teessaniitiitu achi saamamutti jira watammoo nuti haalli keenya gizee of duuba deebinee if laallee fi akki nuti amma wal godhaa jirru kun akki nuti walirratti hojjechaa jirru kunii fi bakki nuti ammaan tana duba gartee wal dhaabaa jirru kun wallahi obboleeyyan kiyya waan rabbiin illeen hin jaalanne وان ilmina maatilleen hin jaalanne duba silattuu maal waa godhan gizee fi duba gartee rakkoon nama qabatte muddamaa furaan isuma tokkicha isatti lallabachuu malee gizeeni fi rakkoon si seente gizee akka taatu dhabde gizee afaan hawaasa keetii wallaalte gizee afaan lammii keetii wallaalte gizee beekaan wallaalaa wajjin wal qixxaate gizee duba gartee guddaan xiqqaa kabajuu dhabe gizee jachi hayyootaati fi manguddootaa dhaggeeffamuu dhabe gizee duba gartee miidhamaan sagaleen isaa dhaggeeffamuu dadhabde kan namaaf dirmatu kan haqatti murteessu kan duba gartee muddamaa furu isuma tokkicha isatti lallabachuu malee eeysa waa dhaqan akkam waa tahan duba gartee rabbummaan subhaanahu wa ta'aalaa دندهادا حالا نتي أما خيسا جرو خان ربين الرها جرو مئة من جاء والله حالا نتي أما خيسا جرو خانا في أكا نتي أما والقدا جرو خانا رب من توكيتش الرها جرو يا ربي دادا سيخد النمالي والجبا سيخد النتي يا ربي دادا جاللا نجدو خاسي يا ربي توكما سيخد النمالي addaan faca'insasin kadhanneeti yaa rabbii kiyya tokko nu godhi yaa rabbi wal maxxanfachuu wal qabachuudha si kadhanne yaa rabbi yaa allah warra wal maxxanfatu warra wal qabatu yaa rabbi nu taasisi yaa rabbi haalli keenya kuni duba gartee waan nama gammachiisumi mee atummaan dandahaadha silattuu qalbii ilma namaa abbaan fedhe tokko godhuu hin danda'u namni qalbii ilma namaa tokko godhuu danda'u namni yaada ilma namaa kana wali qabee karaa bareedaarra kaahuu danda'u yaa rabbii kiyya suma tokkicha qofa yaa rabbi yaada keenya
tokko nu godhi yaa rabbi haala amma keessa jirru kana wallahi ni arkita yaa rabbi quba qabdaasi yaa rabbi ni dandeessaati akka keenya laalin akka badii teenya laalin dubartee akka hujii teenyaatis hin laalin akka yaada keenyaatis hin laalin ammoo akka rahmata keetii akka tola keetii akka gara laafina keetii laaliiti yaa rabbii kiyya nu dirmadhuun dubartee khadhaa lammii oromoo hundaati yaa rabbi nu dhage dubartee itti aansuudhaan yaa warra biyya keessa lafti isaa saamamaa jirtu yaa kan dhiigni isaa gannaqamaa jiru yaa kan biyya isaa keessatti lafa isaa keessatti nagayaan bobbahee galuu kan dadhabe yaa kan dubartee qabeenyi isaa saamamuu jiru yaa kan halkanii guyyaa rasaasni irratti roobutti jiru yaa kan dubartee miidhamtee bilaashitti dhiigni kee gannaqamee jiru yaa kan madoytee jirtu yaa kan dhukkubsattee mana haakimaa ciistee waan ittiin haakimamtu dhabde yaa dubartee kan rakkattee jirtu haala dubartee amma isin keessa jirtan kana wallahi rabbiin callisee laalutti hin jiru wallahi rabbiin callisee laalutti hin jiru takkaa rabbiin ilmi namaa miidhamee itti callisee laalee hin beeku feetu islaama tahi feetu waan feehu tahi haqa kee dhabnaan kan haqa keetiif sii dirmatu isuma tokkicha qofa wallahi alazim haala amma isin keessa jirtan kana roorroo isin irratti deemaa jirtu tana rabbiin subhaanahu wa ta'ala callisee laalutti hin jiru dubartee wallahi rabbiin haqa keessan isiniif deebisuuf ta'a miidhama keessan kana gubaa garaa keenyaa tana rabbi subhaanahu wa ta'ala gaaf takka nu qabbaneesumaaf ta'a dubartee tuni abdii nuti rabbii keenyarraa qabnu ammoo rabbiin subhaanahu wa ta'ala nutti sachii hin dheereesin daddafeetuma rabbiin dirmachuu isaatii fi rahmata isaatiin rabbiin nu haa dhaqqabu mee dhugumatti gaafii takkaan si gaafadha osoo namni biyya keessaa dhumaa jiru anaa fi ati olola walirratti oofuun dhugumatti sammuun tee si dandeeysi osoo obboleeyyan kee lammiin kee qaamni kee dubartee ijaan arkitu namni ati beeytu lafti isaa saamamtee namni kun bakka galu dhabee ala kanatti roobaa fi aduudhaan tumamaa jiru anaa fi ati asii wal qoqqoonnee akka lubbuu teenyaatitti hafeeni ol qabnee hafeeni gaqqabu hafeeni arabsinee hafeeni akka feene godhuu dubartee sammuun dhugumatti si dandeeyse mee dhugumatti haalli kuni haala silaa nama baraterraa eegamu haalli nuti akki nuti amma wal godhaa jirru kuni haala silaa nama waa beekurraa eegamu tana dubartee deebisaa isiniif hin dhiisa yaa obboleeyyan kiyya dhugaa jiru yoo walit dubbatan firummaan hin baddu mootummaan biyya keessaa gizeenii fi dubartee xiyyeeffatee deemutti jiru ati abalu je'eetii miti dubartee ganda tokkoo fi dubartee naannawa tokkorra xiyyeeffateetii miti kan jiru mootummaan gizeenii fi dubartee si dhawu maqaa tokkoo fi takka qofaan si dhawa saniis maqaa oromoo jedhu kanaanii si dhawa kana dubartee sirritti ifitti haa himnu jechuudha itti aansuudhaan yaa obboleeyyan kiyya please lammii teessan gargaara lammii teenya haa gargaarru obboleeyyan keenya quba haa qabaannu warreen dubartee haqa isaa falmachuuf behe kan dubartee deebisaan isaa rasaasa taate cinaa haa dhaabbannu nabiin sallallahu alayhi wasallam maal je'e namni rakkataa tokko fure rakkataa tokko namni isa fure rabbi subhaanahu wa ta'ala rakkoo duniyaa fi aakhiraa isa furu malee hin taane aboo osoo lammiin tee achi keessaa dhiigni isaa gannaqamu jiru anaa fi ati nyaanni nutti mi'aawun akam osoo lammiin tee namni ati beeytu lafa dhabee lafti isaa saamamu jiru haqa isaatirratti lafa isaatirratti falmachuutti jiru anaa fi ati nagayaan bobbaanii galuun kuni akkami osoo namni rafee baru ganama dhiiroo nagahan hirriibaa ka'ee mana kiyya keessaaniin baha je'ee yaaddawutti jiru anaa fi ati gizeenii fi nagayaan mana seennee baanu akkam
osoo namni waan nyaatu dhabee jiru yoo arra duba gartee biddeena takka nyaate dhiiroo baru biddeena takka eessaa hin arkadha yoo arra daabboo takka nyaate dhiiroo daabboo takka eessaa hin arkadha je'ee nyaata isaa kan baruutiif osoo yaaddaa wajjiru anaa fi ati nyaata feene gizee filannee nyaannu kana akkam haqa nurraan qabanii ilma namaati bar isaanis waan fedhee haa ta'u nama bar ilmi namaa namummaa isaatitti kabajaa qaba ilmi namaa abbuma fedhee haa ta'u namummaa isaatitti kabajaa fi bilisummaa sadarkaa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa wajjiin uumamaan isaaf kenne qaba ilmuma namaatu tahe maalayyaa gizee lammii tee taatee hoo gizee qaama kee ta'e hoo gizee foon kee ta'e hoo doolaara takkaan obboleeyyan keessan gargaaraa waan dandeessani waan dandeessaniin duba gartee lammii teenya cinaa haa dhaabbannu waan dandeenyuun itti duba gartee haa dhaabbannu aboo yoo ati arra beelaa waa nyaachiste rabbi subhaanahu wa ta'aalaa nyaata jannataa si nyaachisu malee hin taane ati arra duba gartee dheebotaa tokko yoo obaaste wallaahi rabbiin dheebuu si baasu malee hin taane yoo ati arra qullaa kee tokko uffistee daaraa isa baaste isa sattarte awraa isaa sattarte rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa gaafa namni qullaa dhaabbatu san si uffisu malee duba gartee hin taane lammii ofii gargaaruun dirqama ollaa kee gargaaruun dirqama fira kee gargaaruun dirqama aanaa kee gargaaruun dirqama nama kee gargaaruun waajiba keeti wanti duba gartee ummanni biyya keessa dhumaa jiru lallabachaa jiru yaa aboo nu dirmadhaa osoo ja'anii deebisaan teenya gosummaa wallolu shanyummaa wallolu olola walirratti oofanii bakka malee wal dhaabuudha taatee isaaniif deebi'aa jirti xiqqashollee taatu hamilee ummata sanii eeguun nurra haa eegamu akkam yoo gargaaruu dadhabne jecha bareedaa akkam yoo gargaaruu dadhabne yaada bareedaa akkam yoo gargaaruu dadhabne tokkummaan teenya isaaniif gargaarsa tokkummaan teenya isaaniif abdii tokkummaan teenya wal dhageenyee wal jala deemuun isaaniif humna mee xiqqashollee akkanatti haa gargaarru nabiin keenya sallallahu alayhi wasallam maal nun ja'an hal tunsaruuna illaa bidu'afaa'ikum wa masaakinikum aboo isin tumsa rabbiini akkattanii laa gizuma hundaahuu tumsa kan fidu khaaliqa gizuma hundaahuu bilisummaa kan fidu rabbuma tokkicha duba garte gizuma hundaahuu kan humna isaatii fi jabeenya isaatiin si dhaqqabu khaaliqa tumsi rabbiin keessan jirre tumsaa miti bilisummaan harki rabbii keessan jirre bilisummaa miti injifannoon harki rabbii keessan jirre injifannoo miti sababnis kan injifannoo fidu isuma tokkichaa qofa duba garte gaafa inni injifannoo isaatiin si wajjin dhaabbate wallahi injifannoo boodaan khufaatii hin jirre akkattu malee hin taane gaafa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa tumsa isaatiin si wajjin dhaabbate wallahi al'azim namni si injifachuu dandahu tokko illee nuu hin jiru khana nabiin keenya nutti himan sallallahu alayhi wasallam isin dadhabaa keeysan rakkataa keeysan miidhamaa keeysan madaawaa keeysan dhukkubsataa keeysan beelawaa keeysan dheebotaa keeysan qullaa keeysan nyaachistanii uffistanii obaastanii gargaartanii cinaa dhaabbattan malee tumsa rabbii hin arkattanii je nabiin keenya sallallahu alayhi wasallam kanaaf duba gartee yaa nama sammuun isaa waa yaaddu yaa nama sammuun isaa waa madaaltu yaa nama sammuun isaa waa xiinxaltu yaa nama rabbiin ija keessaa kanneefii jiru dhiisi waan biraa mee ati akka nam tokkootitti gaarii hawaasaaf yaadi mee ati akka nam tokkootitti waan hawaasaaf bareedaa dubbadhu mee ati akka nam tokkootitti dhiisi waan biraa dhiisi abaluu fi abalu dhiisi jettee namaa dhiisi duba gartee abalu akkas ta'e abalu akkas ta'e akkas nun ja'anii akkas godhanii mee dhiisi hootu dhiigaa biyya keessaa dhangala'u jira lafa lammii teetiiti kan saamamaa jirtu
mirga duba gartee qaama keetii lammii teetii nama keetiiti kan sarbamaa jiru dhiiga lammii keetiiti kan gannaqamaa jiru hottu dhiiga san haa qorsinu hottu harka wal qabannee tokko taanee lafa saamamte san haa deebisnu rabbi qabannee hottu beelaawaa qabnaati waan qabnu walitti buufannee beelaawaa keenya haa nyaachisnu hottu lammiin tee waan dhuydu dhabdee jirti beelaan sirraa dhumaa jirti hottu waan rabbiin sii kanne walitti buusii gargaari galata guddaa rabbirraa arkatta hottu arra lammiiteeti waan uffattu kan dhabdee deemu jirtu uffisi mee hottu sii yaama lammiiteeti kan arra manni irratti diigamee ala kanatti roobaa fi aduudhaan qabbanaan dhawamee duba gartee qaamni isaa kun ciccamee jiru hottu mana irratti jaari mee hottu lammiiteeti tan biyya dhabdee biyya keessatti nagaha arkachuu dadhabdee kunooti osoo nagahaan arkadhaa jettee deemtuu biyya keessaa baatee baqa osoo deemtuu duba gartee bishaan baharaatiin nyaadhamaa kan jirtu lammiteeti kan saharaa biyya arabaa keessatti waan nyaatu dhabee beelaan achitti duba gartee hiraata bineensaa tahee kan hafe lammiteeti ba mee hottu xiqqa shollee taatiif booda haa deebinu obboleeyyan waan takkaan isinii him wallaahi shayxaani tokkummaa namaa hin fedhu wallaahi shayxaanni ilmi namaa kuni harkuma wal qabatee wal jala deemuu tana hin fedhu mee xiqqa shollee taatu walirraa haa qabbonoynu mee xiqqa shollee taatu miila walirraa haa gabaabsinu mee xiqqa shollee taatu khoottaa as garagallee rakkataa keenya quba haa qaban namuutu ani ilmaan oromoo hundattiin dubbachuu jiraan ani abaluu fi abaluu sin jenne kutaa kanaa fi kaan isin jenne ilmaan oromoo hundattiin dubbachuu jira namuu bakka irraa dhufe qaba naannoo irraa dhufe qaba biyya irraa dhufe qaba bakkee ati irraa dhufte san hundinuu arra duba gartee namni ati biyyatti dhiistee dhufte san obboleeyyan kee ollaa kee firoottan kee kan biyyatti dhiistee dhufte san garii duba gartee dachiin irraa fudhamtee jirti garii duba gartee kunooti haqa isaa dhabee falmachuutti jira ummata san duba gartee quba haa qabaannu kuni duba gartee dirqama nurra jiru rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nuuf haa dirmatu dhaamsi kiyya kan itti aanu yaa aboo dubbii dubbannu tana firraa haa laallu jechanu afaanii bahu kana haa tiifannu arraata keenya kana hanga dandeenyutti naamusa itti haa godhannu dubbii gaarii haa dubbannu ilma namaa tahee kan dogongorarraa walaba bahe tokkollee nu hin jiru ati hanga ilma namaa taatee nyaattee dhuydutti hanga akka ilma namaatitti raftutti haqa qunnamta ni dogongorta gaafa garii duba gartee gaarii daleeda gaafa garii as deebitee dogongorta gaafa garii walitti si dhufti gaafa garii walitti sin dhuftu gaafa garii walitti si didirtee deemti gaafa garii mucucaattee kufta because ati ilma namaati malee uumaa biraa hin taane ammoo ilmi namaa dhiifama waliif godhuu dandahuudha qaba waliif irra kutuu dandahuudha qaba saboo nuti rabbirra caallaa laal rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa si uume isaaf fayyaa sii kanne ijaa gurra bareedaa kana fayyaa bareedduu tana sammuu bareedduu ittiin xiinxaltu arraba bareedaa waan feete qoma keessaa baastee ittiin dubbattu kana isaatu sii kanne akkasii wajjiin ilmi namaa as garagalee rabbiin ilmoo qaba rabbiin abbaa qaba rabbiin haadha qaba kaan garii garagalee haraam hojjeta kaan garagalee daangaa rabbii tarkaanfata kaan waa meeqa godhee duba gartee akkasiin inni as deebi'ee gizee araarama rabbii isaa kadhate laal gaafa inni as deebi'ee araarama rabbii isaa kadhate rabbiin yaa gabricha kiyyaa haa je'een bar
ati waan akkanaa daleeydee harkaan sirraa furadha, ati waan akkanaa daleeydee dhiifama siifin godhu, ati waan akkanaa daleeydee irra siifin dabru, inuma rabbiin subhaanahu wa ta'ala hin janneen. Badii meeqa waan silaa mataa nama dhukkubsuu fi dachii namatti garagalchitu tana hojjetee gaafa inni dogongoru masaafitti as beekee yaa rabbii kiyya niin dogongoree je'ee harka isaa rabbitti gizee qabate rabbiin yaa cibaadii Allah قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أكدت ربين في السكة بلال، أكدت ربين في التسمت فتلالي، أكدت ربين سبحانه وتعالى جتش بريدا ست دبتش الجرلالي يا قبر الشخية يا قبر التنكية إسان دلينة هجت شوران دانقانت تركان فتشوران حسابا باتا يا قبر التنكية رحمة ربي تراقراهم مرتنا أني دوبا قرتي أرارا ما تولو أولا دلي هند إران نماف دبراجي بل ربي انجزي أكنا جئين الدبة خانا أدبا نبرسيسو جراب بل ربي انجزي أكنا جئين الدبة خانا أكنو تي اتبباني وليف إردو بقرتي قلو نبرسيسو جرابر بر أكنو تي دوبا قرتي اتنجران ربي نبرسيسو جراب أبو يا لميتي يا warri feesbuuka gubbaa mataa nu garagalchuu jirtan yaa aboo nama walirraa hin ajjeesne, yaa aboo walillee nyaachistanii obaasutti hin jirtan. Namuutuu duba gartee rizqii isaa rabbiin adda qoodee fi namuu nagee haan bobbahee galu jira. Maal yoo dhiifama waliif irra gootanii waan gaarii takka hojjettan maal taatan? Maaltu isinirraa irrata? Mee maaltu isinirraa hafa? Mee naa hima. بر نمني بديبا اللي سيدو بغرتي اتشبودا ديفما غافتشون ديرما بديتي فرتي دو بغرتي افسر ريستي ديمون والله خبجا قدنا مالي سلبنا متي هناف دو بغرتي جتشا دبنو خيستي لفي وشابسو جتشا دبنو خيستي والمديسو جتشا دبنو خيستي قداني سوالي رتي إسني ديمو خانراتك أشومي هاقا بابنو اتئان سوران أبو ما فيتي هوتي نما فيتي هوتي جزي هنداهو نما حواسا متا ولدتك أبي ديمو تهي نما سببا إساتين حواسني توكو تهي ديمو تهي نما سببا إساتين حواسا فرماني رفتهو رفتتافت هنگدن ديسو تجتش غاري دبت وان غاري حجد سلطو نما وحجتو دغنگورا سلطو نما وحجتو تدبغرتي خفا سلطو نما صصهو تغفت جزي غفت تدبغرتي غفاتي تيسان الراوابرت غفاتي تيسان الراوابرتشون خبيراتي برنوتا قد دبغرتي تها اتلين اكا دغنگور سنتي وليهن ديبيني تات امو اتيس يا أبولي سخية يا أبوليتية نمني توكو دوبا غرتي ني غفتا جيزي نمني توكو غفتي نمرتي ببهو ليزي هناف دوبا غرتي ولو ما قالت يا لميتين أكاتا نوتي أما والقراج الرخوني وانا مغمتي ساتي ميتي يو دقومتي إجا قلبيتي اللال يو لبوتي نجال ديمو الإسني يو فإنا لبوتي نجال ديمو الإسني نهن دينو إجا قلبيتي اللال أكي نوتي أما والقراج الرخوني والله وانقاري تقومتي جزي خان وادبت يو خان ديبسا خناتو مروفي جزي خانيس وادبت يو خانيس ديبسا خناتو مروفي جزي خناسي واجار يو خان وادقان في تمام بكي دينو توكل لينو هنجرو أكنت هناف تكاشو الليمي والربي يخيسا وما جرو سن
warra biyya keessaa duba gartee dhiigni isaa gannaqamaa jiru san, warra biyya keessaa manni irratti diigamaa jiru, warra biyya keessaa lafti isaa duba gartee irraa saamamaa jirtu san mee iftura halaal rabbiif jechaas waliif irraa haa dabarru. Mee khoottaa rabbii jechaa harka wal haa qabanu dhiisi. Namuutu anis personally ajandaa mataa kiyyaatiin qaba. Namuutu matatti ajandaa mataa isaa qaba. Teenya immoo achi haa keenyu dhiisaa teenya. Mee teenya achi keenyee waan duba gartee rabbiillee gammachiisu, waan ilma namaatillee gammachiisu haa hojjannu, waan bareedduu takka haa hojjannu duba gartee dhaamsa obboleessi keessan, ustaazni keessan isni dabarsu taha rabbi subhaanahu wa ta'ala dandahaadha. Yooniin ani haqa qunnamee haqa dubbadhee waan jiru lafa kaaye dandeetii tiyyaa fi beekumsa kiyya osoo hin tahin dandeetii rabbiitii fi beekumsa rabbii rahmata rabbiitii fi fadlii isaatiin yooniin ammoo khaniin dogongoru taate nafsiyyaa tiyyaa fi shayxaana irraahi rabbi subhaanahu wa ta'ala dandahaadha. Warra wal qabatu, warra wal simatu, warra wal jabeeffatu, warra wal maxxanfatu, warra waliif irra dabru, warra garaa waliif laafu, warra duba gartee wal faarsu, warra wal gargaaru, warra waliif tumsu, warra wal cinaa dhaabbatu rabbiin subhaanahu wa ta'ala nu haa godhu. Hanga viidiyoo biraatitti wal arkinu nagaan naa tura. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.